Well, the question of whether te reo Māori should be compulsory in all schools was front and centre at a recent political debate in Gisborne. Reporter Tina Whitcliffe met Maria Wynyard, an undecided voter looking for a home for her te reo Māori vote. Koia te wahine kaita o te patukura. Kaita te kata. Kaita te manaki. Green power, then that's good. Ahua waiwai. Kaita te waha. He kaita hoki te manoa o Maria Wynyard ki tōna reo Māori. Hoi anō rā, i tēnei tau kei te rapahaere au i tētahi pāti tōranga pū, e tino tautoko ana i tā tātou nei reo me ona tikanga. I te rangi tunu nei, kei te hanake nei e tahi kai tōranga pū Māori ki konei, ki te tai rāwhiti. Hoi anō rā, e heka mā, tēnā tātou katoa. Nā reira he pātai nui whakaharahara tā Maria. Kia mana ai te reo Māori nei me ona tikanga. I roto i ngā kura katoa, he aha tā koutou o te rōpū reipa whakaaro. We've made a clear commitment that te reo Māori will be compulsory in our schools. Ka pāreka-reka atu au ki e rā kōrero āna. And the base and natural language of this country for 1,000 years should obviously be taught where the demand exists. Koina te wā tuatahi, ko rangona e au i aia, he tautoko ana i etahi kaupapa Māori e hanga ana ki te reo me ona tikanga. Me whakamana tā tātou nei reo, kei wainga nui i ngā kura katoa. Weti ana te tū Annette Sykes. Ai, me pērā rawa, me whakamana i roto i te āhuatango te kura. We need to invest in creating more real teachers. Kia is really intent on 5 out of 5 success in our kura. Pāreka-reka au kia Annette, kia Nanaya, o tira kia Matiria hoki. Ko te rōpū reo Māori hou a Peter Sharples kei te keonga o te pū. Māori Language Commission is under attack. It is seriously under-resourced. And it's got the capacity to be a tremendous assistance right throughout the Pacific and throughout Polynesia. We have now such marvellous graduates from kura kaupapa Māori, from wānanga, who can't find work. Their language will be subject to an SOE created by the Māori Party support and the National Party. Hey, let me make it really clear. The objective of te mātāwai is kia whakahoki te mana o te reo Māori ki roto i ngā ringaringa o te iwi Māori. Kāti, kei a wai rā te whakaaro kai tā o Maria. Kei te haere tō pōti reo Māori ki a wai. Ai, wā he tino pātai tērā. Ko wai ka mōhio, ko wai ka hua. Kei te whiriwhiri tonu koe. Ai, koena. No reira, ko te wero kia tātou katoa, kia tai ātinana mai tātou ki te pōti, kia whai mana ai tā tātou nei reo, me ona tikanga. No reira, kia tau te io o te Māori ki rungi a koutou, ki rungi a tātou katoa, Māori ora.